Noć vještica je uvijek bio meni drag praznik. Iz razloga što se maskiraš, izađeš, olešiš se ko slina i niko te ne prepozna. Ova supa tikve ima svoje dobre i loše strane. Loše je što realno ima posla ovdje. Ne možeš landarat nešto previše. Ali zato možeš napraviti količine za armiju i zaledit. A dobro je to što i ako neki vegan zaluta na ovaj kanal, zamijeni temeljac vodom ili povrtnim temeljcem, vrhnje kokosovim alternativama i dobije vegansku i naravno lošiju verziju ove supe. Pripremimo začine koji se najbolje slažu sa dotičnom supom, izrežemo crveni i bijeli luk, skuhamo temeljac ako ga nemamo i razmišljamo o životu čekajući da se on skuha. Tikve naravno gulite nakon pečenja i nemojte da vam propadne ovaj karamelizirani dio na dnu tepsije. Prepržimo lukove i začine, dodamo tikvu, temeljac i sve blendamo dodajući još temeljca do željene teksture. Onda dodate onad dna od parmezana koji ih uopće čuvate u zamrzivaču. Kuhate 15 minuta, dodate vrhnje i procijedite supu ako imate živaca za to. I ja sad idem odraditi ono o čemu sam pričao na početku klipa, a supa će rješavat mamurluk sutra ujutro.